sve čupova, gledajte. 270 stupnjeva, da se pogledamo. Koja je to energija? Sad nam reci što je to. Ovo je rad benzinskog motora na vodu 100%. Znači radi se o čistoj kavitaciji vode, vjerojatno i Stanley Meyer na tom principu radio, iako smo mislili svi da se radilo o vodiku, dakle radilo se o jednoj čistoj kavitaciji sa jednim malim miksom jednog energenta, znači koji je u sasvim minimalnim količinama, koji pospješuje i prvi počima kavitaciju, znači prvi se isparava od vode i kad se taj proces uspostavi, dalje je lančano, znači sve dalje je samo čista voda. Znači razvija se ogromna energija, to se vidjelo ovdje na uspuhu koliko se zažario temperatura, znači laserski je pokazala 274 stupnja Celzijusa, što znači da voda brzo zakuhava, znači kavitira i na taj način ta energija koristi se ovdje za pokretanje motora, bez obzira da li je dizel ili benzin. Znači motor na vodu? Da, 100% voda. Zaribat ne može? Nema šanse, jer zato što se radi o pari, znači jednom tipu pregrijane pare koja kavitira, znači takav motor ne može nikada zaribati, a da je u pitanju voda, znači isključivo voda u tekućem agregatnom stanju, sa benzinom ona bi odmah u startu zaribala. I taj motor može baciti. A ovaj može voziti koliko hoće.